Bueno. Tuika, mange kiletio. Okay.
O ko kole ke hufanga ngai whatap ko te pe ko sana whakika tā mua ke whai fo i polokalama whatupake ko ni he hoa tāni. Pea ki mu aia o ko whewhia ke whai fo i polokalama ko e ni. Sai koe fo i polokalama ko e ni e lawai ke tala noa ki he tongi tupe. Pea koe ko ingania te tala noa ai ngahi mea fufu pe koe u trade secret koe ai tong tupe ka te tala noa ke mea koe tong tupe ko uinga he ku lahi au pito ai fall in mai anau tolu koe na anau mangusia pe uesia e polokalama uchama pa ko loto ke uhanga whamala ala ai mea koe ke tonga ke ilo i he tonga ko e uchama, ko historia ko e uchama, ko e polokalama ia ai ki fellowship na nau kamata na tol he East Coast Amerikani. Kono kamata ia ko e uchama. Ka ko inga ko e tonga ko e kakai whaitaki, pa ko e kakai fie ha, pia ko e kakai kai haa whakakau, pia ko e kakai fie tu umarie, ta te nau ilo e mea ko ia. All of a sudden pe ko whanongo he ngai tala noa holoko ia. Ngai tala noa holoko ia, ko lere New Zealand, ko lere Australia, ko lere eni. O mai, panai au e kakai toko lahi nauhanga o influence au, pa nauhanga ai au ke ukau. Neke ke more o taime ko ke eke, pe koe hai mea koe, because I know, I whahinga system ko ia. He koe algorithm ko toa pe o whaiha ke whahinga wainga koe ni, koe top taha i e whahinga fika, mo e whahinga polokalama ko ia, koe o whakarere ake kasino. O kasino ko toa pe i mamani, koe whahinga fika ia o i keimi ko ia ni o whai ake e whahinga mea koe tua. Pako ilonga pe hataha o matao hono braini mono atamai i he whahinga language pe koe computer science, tene lava design ai mea koe ni o tuu. Ka koau ia koe ke matao whaka computer hau ia. Ka ko matao hau ia i ha whahinga system pe manual te ulapea whao. Te ulapea whao, whataha mo tokoni au huaga te au o lava ia whao e fui polokalama koe ni. O ku kehe au pito e tong tupe ia, he ko ilo i koe kakai nau pa ku e nau kau ko nau pehe na nau whainga tā ia he ujama. Me ako toa pe ai tonga kotoa pe. Ka oku ke kawai Australia, pe oku ke kawai Amerikani, pe oku ke kawai i New Zealand, pe oku ke kawai Tonga. Ka oku iai hamea koe flower, pe koe uchama, pe koe hafo i system pe heni o kwao ia Tonga, te utalat ka koe hopo ki tua me iai. O mawahe, he koe kaha no kawenga ngāwe anaia, pa koe kaha ne taumua ngāwe anaia, pa koe kaha ne mea ia a ana. Ka pau te eke atu, ai fo i whihu i koe ni kia te koe, ke eke ke toko taha koe ia. Fo i whihu i taha pe. Eke anki ai, pe e ngata a whe. Ke ne whakamatala at ka koe, pe ko whe fo i ngata anga. Pe ka pau he kai tene o atu ha fo i ngata anga ka te koe. Koe mea koe ne iloi ki ai, po koe ke ne iloi pena. Aia koe kai haa kato katoa ni, me mea koe ai ujama. Koe mea ia fall apart ai, he koe ke nau iloi na tole hono ngata anga. All day tu kone awa pe e whakatau kone awa pe e whakatau. O alu ai whakatau ki whe. Wege hano ngata anga. He wege hano palani ngā ue. And they don't know that algorithm. O whainga whika kou whai aki. Hei kai ke nau lava nau tolu o aie mea ko ia o hoko. Pe aku hoko ai pe koe whakamamahi ke kautonga toko lahi o nau kau ai. Ko ia o kou kore atu. Koe ke upehatau ke mou nofo ka mou hao ke tongtupe no. Kakapau ke whakakaukau ke whetesi e tongtupe. Pake hao. He kuo ha, he kuo lauafe, ai kakai a tong tupe nau mātuku atu mo ngahi wahe, lau mano, koe uhinga koe ha, he koe foi polokalama aku mo onia, pa te talanoa ke tong tupe he ahon. Ko ia o kou kore atu ai ka te mo tolko o mo whatamai koe na mo kau he ucha mape koe flower kataki. Koe tong tupe na e toki kamata peia, hono lesi sita on he aho whaasa nuari, pia o kutoki kamata peia e tong tupe me aho whaasa nuari, wafe mataha, o whakalere mai awa o mai ke ahoni o teke ai ke whakaawa tong tupe pakapauka hakakai o nauhanga practice i Mulina, i New Zealand, pe i Australia o kou kore atu o ikai ke toia hatahai e whakafofonga ke tong tupe me i New Zealand ka ko ofa si asau pe tota.
O kui kai ke toi ai hataha ia e whakafofonga me tong tupe me Australia ka ko le sieri solofoni pe pe mo selu toa mo liweri. Ko nau tolu pe ia o nau whakafofonga he tong tupe. Pako Amerikani o whai katoa mai business ai tong tupe o whai mai ia ki Stockton ini. He koe for non-profit koe ai American tonga global diaspora patoa ko foi business lahi ia ko tong tupe ko ene development income ia ana so kapag mo fanong hataw ni talatu aki launga talangi alo talangi alo launga he ko ne pata ia business ko ne mau lao pati hanga ia faka ilo ia he foi time be ko ia o time ni ko ke tau to play hall tau tolu ia ke tau anta ta table. We are up on the table and we play the law by the law and the rules of one policy mo fainga keimi ko ni. Aia ko fainga keimi ko ni ko topu taha keimi ko ni ko kau matao tao ko na fau ai fainga pol kalama ko ngau ake kasino. So everywhere hange ko no ku benefit a Nevada state katoa ko ki na totong tu hau na to. He ko ha he totong katoa pe kasino ia ai tu hau katoa the whole population. So ko benefit ia ai ko ngai talano ko etano ko vi kasino. It's only a little funky little insect. O ki na hanga na to iloi ai fu kakai la wafe mo fu kakai la mano la kilo o na ma mo ui me kakai ko ni me fainga polo kalama ko ni. Ko no legalize o fainga scheme ko fai ko fainga polo kalama ko ni ko no legalize ai casino. Kono liko legality ia o fainga game ko ni. Fainga game behen ko toa pe o fou mai me fainga kamakamata o kwai fangi elementary size o kwai fanga ki in fai ha ke high school size college size o kwai le por kalama design hange ko tong dupe o fai he kakai o na matao ke na fuaki mai foi por kalama ko ni ke lava hono executive decision ni o whakahoko e au pe tokota. Sai. Ko tongi tupe, ko polkalama ko tokotoa pe heni o ua. O koe foi polkalama computer, ai ko enia, ai o fiu feinga mai ka o computer ke na o computerize no. Hei kai ke computerize e tong tupe hataha, e lele menuolo pe tong tupe ia, ka lewa ko tu umari e katoa kakai tonga. Patok whakau ke whakatau whi polkalama pe ke whauhana whainga computer science computerize he kai ke computerize e whi polkalama he koe mea ia o whuaki mai American tonga global diaspora sai koe whi polkalama koe ni na e whau ia i he tau mua e kusio kukamata ke tātai e kato o i kakai toko ni koe ke masiva na sio kamata ke tātai i pena whakakau pehe. Koe kakai pei molini una tokoni ki tonga. Koe kuto ai fu mahak whakaauha pia ko taha mātukuat mene ngā aue tāpune ngai business lahi o toton ke implement. Pako talanoa koe ni I was na ukamata talanoa mea koe ni kia salon pia mohono mari una ilo ile leipe. Pena ipuna hakelewa no mari o mo talamai whatatau ke pyramid scheme no. O kai ke tatau e nia mo pilamiti. Ko pilamiti it's a kind of fake ko foi idea loi o atu ke whanga he kau kakai ko ia ko na